102 haibagi mathakta Asian Highway haiduna fawba khangnariba Imphal-dagi More fawbagi lambi asigi nageta leiba drain sing yamna khuba amasung thengalakpadagi nong khajiktang chubada akhuba drain da ising chenba ngamdabadagi lambi gi sarukta motkhallaktuna semjin sajinba loidriba lambi gi nakal ama yamna toina ising thumbadagi highway asi chathok chasin tawriba miyamna kham thengna khudong chadaba mayoknari haibani aikugi adubu PWD nadi ministry da proposal thakre sanction di directory hairakpaga loinana pothole sing men ba hauragani haina su phongdo pirakli ikoi national highway 102 asi ikoigi tural gumna onbagi yamna mochilakpa aduga thengal drain chingba kya nungai ta khudong chadaba wafam dune pabung kari haibini tajida akoi se any thabakam tawbada madugi inquiry ta hunnabagi wahang ama puthorok nambagi apoklan nambagi room mama kharga thammi hoi mase man dam phajai media mayam gi di phong jam noi ji contractor khangde contractor se kana government of manipur government of india da funding torpani asian highways ke tamaktam imphal dagina mori phawwa mori dagina tamu dagina thailand bhaw chatpegi program laibugum tawi ngasi khanni jingum tamu de hek chang hi matam dagi lambi sun kayam nan na kayam pak chaw na lonely yes army ke shasan haidana bu akoi na democratic country the democracy the shasan se mai chan patap se phadna chatloi haibis ka dai legi akoi gina lupa crore cham khaibis ga crore cham je crore kuntra sina adugi in charge na hana lowa madi engineering session da crore tara amu kunnama upi ba lemba 50 crores the underground the kharamu khai khiba ultimately sum la pare 20-30 crores guma ngatta oine taw mako purilaina ki puriba or lenga ki maya masa maya puri pura musna mayek shekdam no ai masale pa ki tamok international highway asian highway sagaduri base manipur ki tamakta akoi kok siga akoi tampha akoi sana gi akoi mohor dongna khoi si lenga prithvi mi pulun phau de mafam si pun mutta ha simple mori chapal lami sida lami shembire kana sing but khoi lon hura mangak tani 99.99% se khoi huran mangak tani karam mi jawi paisa pichitana 99% thabak pham amta tanasi karam lambi phajani shembire mi huran manatana lambi se phajani makung pana se makana yogi manipur da there is none. Makogna yamna 20% logro the engineers another 30% loguni road morar ati lamsigi mission more zompi in ultimately 20, 30, 40% bomanung the telmon sagadori se. Ngasi Tripura Jengshi, Tripura is a quite a backward of a state on money. You go to Tripura, Manipur leaders, ma'am, don't talk too much in Manipur, go and visit. Ngasi India ki member khangde or BJP member khangde. Nasa gi name do adu natana oh Delhi Bombay Bangalore gumada noi flat load na khot lam lei na khot to di to ghro ne adu suna to joro ko yare ye ne adu de lem no ko ne lam nung lei ga building sa na khot na ad kari hai khu ye Gurgaon rom de ka ade Bangalore rom de ka Delhi rom de ka nang flat load na khot na Chandigarh nung jara to na khot to ro de so ko yare me tu sel lege ne lambi chapra lambi se bau ta di khara padana sembiu le copy ne have se yar maram di moi huran mugi sar ko se makok te haurak pa madina up to the road mohrar bhau aina le ram le kai am de le rami road mohrar di mas overseer eso ko matam di eso karum do overseer ko wi mai nupi taret lo rami karam mane tra paisa pai gi ge haidala imphal dagi na silchar jo lambi she mangode sina bo overseer do adi assistant engineer engineer se kana digi ne ko sesing yami digi ne overseer duna mana nupi taret lolaga macha tare dipan de gari tare nipan su thamba jum se towana thamba just imagine overseer ma kesa pat ge ming de palaro kanni jengu overseer has a third class and the third grade that man gari taret maim taret macha mem jok papuna mak loina kada ti pesano no ma phagi tanu khon nge tamo loiro idren so kyam woli ga si hana lution batar de khoi de pesa kada re pe udor ge yes I salute that overseer he is no more today man achum bhai do moi tamakta we people we are senior class on officers
income tax khara pi gra jum si pu pa sa kayam wana thei ai no pi sa same thing ma sa senior class one officer ko ni da income tax khara theg lemo bu khara sa icha hum lai ton ba ngam der ko chen chen le re but that overseer kari gu mana to bi sa la le ham to my assistant engineer kari ma punishment pi de because he is colluded assistant engineer na mana la len thabak tor ba di engineer kari nang why you didn't see it ma tau de adi man esi da bu chalage chief engineer so ai noin tur se lale na yaroi na to punishment lo de huran be chen se loin leiba ab mantri bhau jo budi na adi de apna ghar ki isha gi jum se san mai thadok pa tarwati kanada blame to gi de ne manipur praja mayam adi ngasi imphal ga muri gi lambi se akhoi gi dim akhoi ta sunati asian highways ni masi manung da torong mutab lila se ubadai mai mit se ikum jane karim dhania leiti masigi masagi hana khaidok pol loraga authority mem khaidok pol arem singduna madukre menjan ga dorun mit asini manipur chakot pa sungya yaro chautha wadi yaga ne akoi chautha re mi na kongpa ne thare dana that is right akoi ne pamjo sar ko dini ha degi refugee law ka koi bi isha yum de koi tandoi ba koi chat pa ja den pulla thami se bo who has empowered them to behave in this way we people we have empowered them to control us nakoni yamna thajaruba nakoni vote bengi tamu yamna thajaruba chin ku ki jo siga tari puna mas loin lam puna listen ki loin tawu puna mas lopa la kom pir lising manga adi khara piche kochana revenue department se paisa chawi maru nama khar tor moi maming cha pata ta tak budre tawin bam akoi ne tharu gai tar hare krishna jum ge patam lo thon bhano the 45000 chang in hare krishna hey manipur ai ngakro jani I work in 2 states I have not spent even a single penny for this kind of thing manipur that it has taken me more than 20 days after paying 45 to 50000 khangna loin khangna banga ta loin tamo to haichen nar lorum de jum de ta na bo jum de bo paisa ni ba lai ne what a wonderful state it was a sovereign country afaba saruk tu khoi tamau tu phat saruk ngatani aduna jik lambi da sabul loitir hoi bia ka kan sojar ngani bia tip sojar ngani with the collaborating with the manipur government na khoi ye sigal ba bia tip se loina mo sojar ngani 39 bia tip 59 bia tip mo sojar ngani dimapur headquarter ni adga aina mutung chalu tanja lambi de phajna de lihori adu nong taba khopa tanja di ising water logging do ching the water logging adu mai tong to butar de madu mumbai engineer jam thagat ningai ne tu te modi contractor jam thagat ningai ne manipur the code press club the code dhup barti thari mo noi tani he hai base haidana adu local people se jarung mani underground se peja na phu labu se mo se jarung mani mo se saru khai da bu ja do ai de so achom ya do to bu saru tu tadi ching the ising water logging on le lambin international highway the panna le so wow what an experience from which country you have you have acquired your engineering certificate. I salute you. Other a thagli ching the water logging when the international highway the ishing palaga tamabu call tamis no bidasa haida no hurala passed on no certificate achu mora moine pashapir lay talk to pashapir chamasu veja beer tips hana jam phajan toromni mo se tin jang wajra paisa de me loi char ga mo jum jing de lein wai tabani na lampe le beer tip ke headquarter chief engineer lady sorry my executive engineer lady dimapur de chief engineer other lady mo share su kar ga loin tana re do asina sipuna mo ka se melipa mahan ba se we all people we are not honest we are dishonest we are selfish we don't think for my own state for my own country we think only for myself for my wife for my children for my comfort Automasi akoi ki I se sengdo ko sunga yara roi we are selfish paisa pai bena pongpai da pai gi ni aju 30 40 50 lakh se makha de thabak no mu da constable ma recruitment ni mata na 2018 da lupa lakh tara manga lakh tara thoi pi de thok lo ya chahi ma thing ne kayam constable ma'am se yunda lai tum hai biu na kana da hai ru de ai de ki khang de mi ne chahi tara chang chahi mapan kana un hai lupa lakh tara thoi nauna lupa lakh tara hai adu to tri hai gidra to asidi constable de asigi film tarpa tarbadi higher ranking de 2016 gida manipur public service commission gi matam ka undok ki dana ai se khare yawi khare khangi complete wang mangan bani
कलकत्ता द पेपर जेंगुर लागा पेपर जेंगल लगा आंसर पेपर इन सम ताबदा 1 इबदु ममांग द 1 मो हपचले 11 अदि कलकत्ता जेंगु मणिपुर जेंगु करी खनेगे अदि एमपीएससी इज अ लाइगी मफमनी अखोइना मस्जिद और कोई क्रिश्चियन की चर्च नि और मंदिर ने खनबदु तीन चंग बतारबदी What is the MPSC the tin cheng with Manipur se pung loi de pung tum me ado amko mo parikha tan gi do aduna mon tori bese khangde mase thuna du ma honer ni central government gi mukhe gi sebak yauri banina mon to banina thuna mase for the sem mo goi se to de no international highway ni ko highway thum jege